Welcome to the Leading Sight News. Kado yung choro lo nalitum porting pen kaya kaming hong loy lo nalitum sinili cengsi karbi ben tampo alangli kethana long nili ko sabo edun chokpo nilitum labangso solar project thak Assam solar project thak nilitum ka complain ting pen laso project bang binang ne muapit munon phidepan ampar bangji problem doji pupen nilitum complain dulu long ni long thom complain pilo isi bangke UN pilo isi bangke NCSC long pilo isi bangke ADB long pilo kasi ADB long bangke review panel long pilo compliance review panel long pidet pen lang nitum phan nilitum kipoteng alang nitum ke hang document setting pen nilitum pilo laso det pen alang nilitum physical investigation phan banglo as physical investigation ke damtang March 18th and 19th la hiniar ni banglo tapi lada kadu kabe adimak long lang pon pen alang litum survey pen lo rong assortment singki che than pon lo a problem kopi ma lang litum klem lang pon pen thek long pen alang litum la so set pen alang litum pilo la board long pilo la tum la so board of pen alang litum tumi long lo tubi pen pini make alang litum bangke pilo la pen litum ke hang bangke la baso a project bangke funding nalitum kipi epidicial fund kipi bangke loan kipi bangke la bangke nalitum cibidro dangji pu pensi nilitum bangke alang litum ban complain pilo la sinang litum la so ke cibidro prang nalitum mena salajong investigation bang dangji pu pen alang litum la so teng pen bang la so teng bang si alang litum lang pen alang litum report pilo la pen la so report bang nili phan pini bangke ahau ka hak report tang pilo la so report ke la helo langsung nang pulo je ADB fund bangke 434.25 billion bangke cividrol posi tang pilo lapen ke laso report dang litum la kado we la bangke dili fund city nang pilo lapen nang litum report bangke nang litum ADB a website long download te lake publicly long pon nang litum alang litum PC ke long pon madak bang kopi problem si latum cividrol kopi pot si funding de lo bukan duk kewe details long poda nang litum la ADB CRP a website long download te long po kasi la dak bangke project team matum tawang project team matum hanta latum ke daptang February 4 5 ani nang toy latum si kasi latum project team matum rong long dam lo la long ni along litum ching wai ching sai kang lo arju kang lo consider so da ching wai kang lo laso project implementation team matum ADB latum bangke February sari pen 5 tarikar ni se di pulong banglo la pen sport latum visit amlo laso report anda dak dulu lasi rong sar tum phan ADB epidicial latum ba consular sor tum rong sar tum ban che chingki che than pen latum laso bangso project roinang ji romu future long lason doji lason long ji sakuri long ji choklem chongda dun long ji wa la high convince pen alang tum project bangke pai approval sita laso project pai approve that pen latum kipu bangke lang itu report long ipu bangke lake 92% ke lake westland dake long lema lik takabe ajata abi puta nang itu mola so report long thek long ji laso report long bangke lake kipu bangke lake IPP are norms ateng kali lake indigenous people's plan are aron ateng latum linam de kusikipu latum cobai pusi laso report long long ji mona litum thek long po lapen ke laso dim long bangke ingna ratum tame ke chehla atwar pusi daketo latum ke thek long ke ingna ratum ta ke chehla atwar pusi ADB tum bangke la investigation team plus hola implementation team tum ta project implementation ta lason si report ipi lasi latum rong sartum kama tha bangke project team tum ta bang loke tumi nali tum president melong thek long i rajan timu ke lada rong sor kali ko pusi lada nang eklem thai loko nili ke halada sor nili karbing long sor karbing long to kali nili karbing long ma di mahasa ban IPP pen ke lake protegun ko long le jong si corporate tum jong si forcefully claim ji council sor jong si aning khanga teng jong si company phani PG kumari phani PG purote la bangke project the la pendak report long tame latum pulo ni tum le poli report long pubang ke lada ke zoom cultivation ke claim do khiti ke claim do dake jola solong le cerai pidet potel dak atum genuine atum ke mo fit bangke update la pen ke latum DPR ka bonaya teng da DPR long ke la ke ave posi dake to lasi la bangke cobai pensi loan ditum pen ke en posi to lasi la koson si
DPR ke bona ke coba pula wrong sort ma inut bahini tumbang dalal pusin ni pudat po la dalal atau tumbang ke tumi kawan ma kan itu ke dalal pusin pudat po athe la dak futures aphan thang ilitung makarbi aphan ilitung long so aphan tribal so indigenous teman dak thang ta benefit mo future benefit thang da be lasi la dak ma pula ko la dak pulo sposto kali da council sort ma revenue kan ma pi puta tokte pusin puda la to report lo la silo la pen ke job sop PG puta spost tek APDC la sorta rang than tek posi APDC la sorta bana la tum interview en kang lo putte document sang la awe ho la tek la si IPP and norms sa tek la fulfill phe la pen ke IPP and norms sa tek kali ulote ADB tu aso kali IPP pu ba indigenous people's plan yes hala bangke lave ulote IADB ke funding de pu bangke clear lo da to la so tek sini tum ke chi withdraw lo si lasi non inut bahai ni tumi rajan timung ladak amunit kalile ko pusin nang ekla dun chai la lahai tumang ke la compensation of paisa phan se chok hong dung lo inut bahai ni to tumi bikrom be tu bodi bikrom be bang la bikrom be hadang along leta be phel lang ta bil hala bang sut pa ke cheng ke hala bang lo solar project bilong le dak thoke pu hut pi pachu dai bang lai lo apit bang la pa amen hapon thop amen hapon thop non bang solar competition nang ji to tumi ni dun lut aro inut ke mala Chris rong pha tai ni dun lu agar to lang mane chandro ka thar kada along lebe naga to ma lang se jor lor lili to report ta ke binut ka thar latum ke naga tum han an ke latum si la korte bayani se long le jor lap se akorte tum si pu nili tum kali de muring ti harsing ti alang itu pola latum ke naga to ma jor lap lo non ta latum ke solar along ke abang solar area long ke latum ke ala scan ira long ke long le wei si pu non nilitum long le do ciri pharo hini do ciri pharo phok do gomane 700 bigha do nilitum korte yang bong tum mangke pilong le po tum lo latum ma bangke pinang ji nilitum handa patai ta na ke ther ke hap ta do possible si alang litum bangke future saphan ma thate la asa bo non ma ta phan hai la as combination long po gari chenam long po lom so hem ki long na po la phan se ma ta cho sita ke ko ana o we phan la solar project by pidet po Tasolong lebang. Sita pul kupai keme pini ala CRP itu compliance review panel satu pan nilai itu complaint pen or job alang itu bang pen investigation ke teklong bakel la bangke so project ke laken ho lele laken la dark tribal satu pan laken long le forcefully kithi pa la pen hola 92% westland puta lake westland pula tum jong ne ladak ke chok chekel ke council puta tok ta athe ladak long le pota ki pi bedet ke lake council source pi sita ladak amuni tum ke non het pen non jole ido kali la si ladak ke la tum council tum ladak ka survey ta lake ladak ka cobai ko si to lake nili tum le puta kali lo alang li tum ke survey pon si ki pul las dikan ko an lake do bangar juet mati hala so report teng polo la so teng puta tum people on te pota long le det pulo nili tum ke jakong kabe prosi nili tum ke pota fund ke apply ni det ditiro la si ko mane chiri cap chiri pho la son si apply cho nili tum long lege chiri pho cap do chiri pharo isi do sita nili tum ke phusar ha ni phu tu mai pen ni podin ba si khiti klembom pote lake nang li tum ke long nang ya right do lake ancestral land upon lake nang li tum pota ke long nang ya right do te people si nang li tum long le de lo pusi bang karju po lake nili tum le than da kali Priblak bangke alang itu, lasi nilitum bangke premium piune dat porsi nilitum bangke nilitum ke potak lala angke damune dat porsi kipu, lasi lasote nga porsi lahe kadu kowe pangrum ad pen pidi review panel satu bang report isi pilo laso report bangke lahido, sinali tum talong ji lake CRP lo, lasi nili kacuniri atu bangke lalo non laso project laco dakali nilitum ke non la solar project kan putel nilitum ke la CBG pen cenglo thermal project punot nilitum ke aron re pen bangke forcefully ke la bangke nilitum ke kroy tele apen ke non NCST report tang hong bomlang NCST report ani sin nalitum hana pilo minus mana pilo nalitum takadu weta long lo lasi laso minus ateng bangke non bangke next hearing jitu kidoi bangke nilitum kipu bang kipu dono bangke not kipu ya lam bangke nilitum bangke la corporate company kon ma kido pan bangke council tum bade dark indigenous akhe tum ajung sa benefit ave pote la bangke litum long le ki jo chi pire le non asab government tum prang do pik 1,60,900 crores do asam sarkar prang do lake reserve bank no prang do la nilile polu nalitum news no thelom po la se lahaya prang ka chitu ifansi litum non bangke la inglong so tribal bel pen chenglong la tribal area 6 area along leke thetan le lahai pen sila tum mai long len nanga chuyor pi la sila so bangke litum mang kroy du nang ne ilitum mang hunang ni lake state government a policy
ilitum han pilo na ipige non la non karbilang pi pustame karbilang pi tam ilitum non ada long de ilitum aki joy pidelo alang roy ta pidelo along le ta pidelo sistem ilitum revenue ke council sore non ada long de la pen lan choda kali hala dak chu non helang chiklo thom pli prang chiklo thom pli prang ta hala dak da bang thongkera proxibo la tum han terminate da ilitum dak local somatum han tal ten koson si ilitum aku non alang litum hala so la so thot APDC la tum pan si ilitum aku long le 18000 bigas chupi another 5000 bigas nang ji ilitum tarmane la tum non bagai target bagai state government target bangke ilitum da karbing long along le pensi la tum bagai preng situ ipo la corporate tumhan pen poisa enpo konane pen po la posi nilam ilitum ke ilitum ke tumhan ilitum along le amen pasi la tum nilam ka korise ilitum alang tum preng bangke adai ke chukuri basi chiklem bo te ilitum tribal along leke tribal farmasi chiklem nengi jong se state government jong se aning hang ilitum manong si nang claim piji pulote ladang a welfare mas mata nei tribal a welfare mas nei patha nei ilitum ke state farmani ilitum kuma thaduna ja kong ilitum har ke nama patha masi nang nei mane national ke ma thadun ma ke le ta lake pap lo ilitum ko mane jong sila sone claim pulote tribal along le phan tribal amuni tum pan se bondo ke pipen de ilitum phan mortgage ke pipen alang litum a prank ke chitui pulo ma ke lake kama tha state government tum kama tha lake pap ahok lo la tum jong si development nang gi pulote ladda ka farman ilitum a farman si nang claim pinang ko ilitum a ke kiluwo chingthurun e pusi la ledun de lang ang tang song un lang pusi ST wa ilitum ke dodun lo lasi nang litum phan nili la so kupi nang piji funding bangke la sin funding bangke stop lo pini pen ke tumi pen ke la ADB tu bangke APDC la pen ke awilu channel lo withdraw kurit lo la si wrong sort mat hala combination ka chong hang ka chong hong jar mane combination ka rukhi ase tekere koloi moi অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো বা ক'ব বিচাৰিছো যে কম্বিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰখিব নালাগে that ADB অলৰেডি ফান্ড উইথড্ৰ কৰিলে এতিয়া APDCL কৰিব নোৱাৰে এই প্ৰজেক্টটো যদি কৰিব হলে তেখেতসকলে নিজৰ টকাৰ পৰা কৰিব লাগে APDCL নিজৰ টকাৰ পৰা যদি থাকে কিন্তু তেখেতসকলে কিনে কৰিব পাৰিব সিহঁতৰ নিজে পেমেণ্ট দিব নোৱাৰে আংগনবাদী কিছুমানে এই যে কাৰেণ্টৰ কাম কৰে এইটো পেমেণ্ট দিব পৰা নাই তে সিহঁতৰ এই যে ডাঙৰ স্কিম কেনে কৰিব পাৰিব lasin ili pui bangke nali tu man nali tu majori den ili pui bang rong sapai pui bangke lasop thak bangke nali tu pinipen solar project farmana bangke nali tu internet not komane jongsi komane phan nang menang thawon po 10000 ang pino 20000 ang pino suri pokep nang pino pu kinaki endo pore che hang chu en lai poisa ta athe lake nali tu phan ene nang thap kontak athe 92% ke lake westland posi daga pakla lasi latum pini report ta laso report ta laso si toklo lasi no porta kabe tum an bangta lake compensation bangke abidet lo lapet ke long legiti lo pusikipu da puke combination pipe mane lake long legiti pusikipu lasi rat mane inglong so tribal so along le kithi jok pen ke IDB tum ke lake funding de tu masih clear lo laso teng masih sithi na pilo laso teng ben latum withdraw lo lasi nili tum ki pui bangke non pui bang tum ke ili tum non kacheri nangji bangke tribal along le ilitum inglong so long le si non make state government apreng di state government apreng ka chitui bhansi ka bore la si manghunang ne la si ilitum ni li CM ke hai tuliram rong hang bada chuni ring tung lo je nangli samai ludu nang ne lo bang state government atum amena salajong fulfill bhansi nangli phana bangke nang convince lo long le nang ji la nang ji nang talan long po consil la long po la ke chubai lapen non hala sainik school tam ta nilia ko atumi dikha da pulo non da ruilo je compensation farman bang nang litu matha thesi hala seat reservation bang tribal to fan ST hills to fan kwan se reservation pima hala bang si white paper pak lang nang ji compensation lalam bang ke lake mo phisi chingki ji thanang hala bang ke lasi nilika nali tum hoya ko puthot chuniri thot chitar kat ngora tum fan manghu nang ne lapen nili fan tumi dik pen naki pu kadu ko be phanda nili ni hoya salawar be nang pulo jumi me jununo nili salawar be kwan ma ke thek nili pudam de lai cha ne leng ningi lo chomang gru to me ningi lo alang li tum kwan ma ke thek nili pudam de kwan ma kili nili pudam de rat kar bing long along le farman ko son si ke sep nang jima kwan ma ke claim nang jima kwan ma development nang jima
nilitum da development ke ari sidami karbing long arat apan jor det pen karbing long arat along le pen bondok pi det pen a development bang ke nang ne la pen ke la da bang thang a facilities along de nilitum ke la so project nilitum ke la ke clear a vision do la so posi nilitum ke la so bang so a project bang ke nilitum ke oposo la pen ke nilitum ke complaint pilo la so teng pen nilitum complaint IPP atum ke complaint teng pen pini bang ke la san ana report bang long lo la se nili tum bang ke non bang ke lan chon takali kaprek corporate tum han hen hawar di ana bang ke nili tum bang ke la bang ke legally che fight je nili tum kumani bhanta in tonte bang na pang tonang bang kang tona bang ke bang akam nili tum along le minna along le ke sep je ka bosai dun je bang ke la ke nili tum akam la se nili bang ke lan bang ke nigi je lo la se lan than ba se nili tan ba ji ka At the very outset, I wish good evening to all the viewers. I'm glad that we got such an opportunity to expose ourselves of what we have been doing. Let me, for the sake of protocol, start by recognizing the media persons. Thank you in a special way for having consented to our requests. And as I always would say, that you are the channel through which our society is shaped. And also permit me to recognize in the first place our review panel, ADB, for having consented to our request, our complaints. Today, in a brief, we have been talking about these things, and we have been promising a positive response, a positive result of what we have been striving for. And today, we have come to a conclusion of one area where we had complaints about the project, the solar project, to ADB, the financing agent, to APDCL. And by the grace of the Almighty and because of the favor that we have won, today we, IPP, in a special way, would like to thank the ADB review panel for having consented to us. And then in a special way, coming all the way to Karbi Anglong and having investigated the project proposed area and the affected people. I also would like to thank those persons who were with us in the process of the study of this project, in the process of the fight that we have put up against the injustice that we have seen in the proposed, the project. I, in a special way, thank the people of the affected area, the 23 villages of Lahorijan, in a special way to all the GBs and SGBs who were, the support that we had while we were at times of, putting up the grievances. Thank you for having faith in us, the Gamburas and all the members of the 23 affected villages of Lahorijan under the SCAN solar project. In a special way, today we have come to highlight that finally, after having studied the pros and cons of the proposed project, the ADB, the review panel, had, drawn to a conclusion that the financing is withdrawn. The APDCL project, which were proposed, financed by ADB, is now withdrawn. And as we would always say, that we had studied the pros and cons, the benefits, the demerits and merits of the project, and thus we had
come to a conclusion that we have to stand. And so therefore, I should say, this is not a time for cowards who died times before that. If we are cowards today, our children's children, will pay the price of our cowardice. And therefore, we must speak up. And when we speak up, we have to be ready to face the consequences. And what are the consequences we have faced while we were fighting for this? And needless to say, we have already, in the previous press meet, we have explained it to you. Today, once more, we would like to, request the people, especially the indigenous peoples of this region, Karbi Anglong and Dima Hasao, that, we are no longer, bound by certain, norms. Today we are in a democratic nation, in a democratic government. We have been vested with all our rights. And therefore, what is for us, we should stand. And IPP is always for that. And IPP will always be with the indigenous people. And we believe that our people understands our aims and objectives. Our people understands what we want to convey. I, in a special way, would like to conclude in thanking, in a special way, as I've mentioned in the in the beginning of my speech, to thank the ADB, the review panel, the compliance receiving officer, and in a special way to all the people who gave support in the fight that we had begun and that we have come to this stage of a success. Now I would like to hand over a time to our president, Mr. Rajan Timung, to have nilitum IPP pen press meet kipap on a thing pen ang tum kewang pot kirupi franglo nilitum labangso press meet kipan ang kok akhir ang kelalo damtang tamenitum ningjeverlo radatum pan la solar project against putak nilitum pinanganal radatum kecini pemeje pan klardak alam kelong je pan IPP pen kuson se sai kedeng malai kado ka be alam nilitum than bom lo lasila bangso nilitum kunat mangsong complaints ki pipen a respond ke long la bangso teng pensi non nilitum ADB pen kunon la pen ka prek authorities angsong higher authorities tum long ki pile pon la bangso alam teng pen bini sita me uthot rada tum theng no nilitum ke long alam ka pachini thuje pansi nanglitum media true pen la bangso message public tum long la pen hadak affected people setum long hok pet alam kachini je pansidil company long so press media nang lutung pan pa kon lo lasi non hiltum labang so alam thak lar da ke than che phan tum spokesperson do Samuel Rompi alang li pensi detail alam alang li brief po la pen la son thak si tum chief conveners IPP Rajan Timung alang lipen stamen cek pen tabang solam pachini ponje pansil tum pini sigla nasinom dili spokesperson pansia prangsia por